Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba, puji dan syukur mari saban-saban kita menpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dua sebut yang tuah rayanya. Allah manteng nabi kesempatan ke kitanya ke ban Sigom Aceh supaya bak sebut uronyo pu yang lun pegah lewat lidah lun uronyo wujud ke sabah pemahaman kepada bangsa lun ban Sigom Aceh. Uronyo lun pegah sigatu mengenai Abu Shi Uring Gasin yang na di Nanggro Kanada. Lun uronyo sebenarnya hana lun pegah abah tapi merasa terpanggil lun untuk lun bantah asai bangainan yang na di Kanada. Uronyo lun pegah bakah hai Abu Shi Uring Gasin yang na di Nanggro Kanada. Uronyo adalah lungbi peringatan terakhir ke kahai Abu Jin. Munyo memang uronyo kah kadengar habalun mungkin kah kaduk tenang, tapi munyo uronyo manteng video kah untuk selanjutnya manteng lun dengar kah kahina bangsa kahina ulama ino di Aceh nyo mungkin insyaallah pasukan lun akan terus bakah uronyo lun penyataro lun bakah hai Abu Jin yang na di Kanada. Lun na anak buah lun lebih dan kurang 800 dro. Lun hana lun pegah ribaya 800 dro. Rekan lun, anak buah lun, uring di bawah lun. Nyo berkata pu. So lun, hana lun pegah. Tapi lun pegah bacut mentang bakah siapa saya. Tingkat lun pegah na uring 800 dro. Di bawah bimbingan lun, di bawah asuhan lun. Hai Abu Jin akan lun kirim ke kah. Nyo berkata pu. Ya, nyo berkata pu. Ronyo adalah terakhir lun pegah bakah. Kah bek kahina bangsa dan bek kahina ulama. 800 dro termasuk urang yang lun binasehat ino di Nanggro Aceh berkata pujin. Jadi uronyo lun penyataro lun bakah haijin bek kapikir lun sigan bakung bek kapikir lun sigan bangai sabahuro anak buah lun atau pasukan lun akan terus bakah. Nyo peringatan yang paling terakhir ku pegah bakah hai Iblis. InsyaAllah pasukan lun akan terus bakah. Dengan hana sengaja ipeh bahu kah nyan ke pasukan lun. Nyan berkata pu. Mungkin hana dekat yang pasukan nyan. Hana dekat depu-depu kat tidang samping kah. Nak depu. Akan tidang di samping kah. Ipeh bahu kah tiji ba ulai gelawa kena waceh kah nak ada. Tapi kau ingat si gatu mentang lung dengar video kah kahina kena bangsa kahina ulama sebab ilung beribe-ribego berulang kali lung pegah bakah untuk kawo memang kah kena pegat Nanggro memang kah kena betul pat yang salah tapi kah jino lagi asai bangai kah lagi ibarat asai druh kapai. Hana so dengar kah jin. Dan bek fikir kah leh ka pegah kah uringnya duruh bule kah hana. Leh ka pegah kah leh ka bantah kah uringnya ya ke hana. Berkata pu. So kah terlalu ka bantah. Putang kah hebat kat bakah. Oh na kata pu kah sejarah ini. Oh na kata pu kah nit baik uringnya. Nyoy nak ada pu ka segai bak video nan ka bantah dekat pegah te mama kini. Yang bekai ingat kau pegah. Yang segati. Yang lem pegat ultimatum yang terakhir ke kah hai Abu Jin. Hai Abu Shi Uring Gasin. Kabar mama ke gedih. Kabar Bandung ke gedih. Bek ka pegat athe. Bek pegah mama ke. Habagop mandum hana betul bakah. Budgop mandum hana betul bakah. Preh ku kirim pasukan ke kah Sabah. Untuk itiji kah ke Gelawa kena. Nah. Ikah sebenarnya hana kedoso solun. Hana kedoso. So sebenarnya kah hana kedoso. Preh jibuh tapak kah hana.
Nombor doa bangsa lun. Ana mecih tuh lung kedi kanan. Bodoh higo-higo ji. Ada nama dihina bangsa di legi. Nombor doa cara lun. Betuh lun jak kanan. Lun nak buh tapak tiga wak muka kah hayabu. Hayabu cik orang ngasih nasi. Mutamah geram lun kalian kah.